guna. Kira mak kak boleh ke kacamen? Alhamdulillah kapulih mak lon. Mapa sakit mak kak sekira? Mak lon kon wak. Ibu kadek dodo lambung. Hanya mempikiran di mak lon. Baru pida mak lon. Oh, alhamdulillah kapulih mak kak. Kak bisa kacamen lam. Oh, alhamdulillah wak. Ajak main papa atu. Ya. Ya. Papa atu ala dua, dua ala tiga, tiga ala empat, empat ala lima. Pala pamane. Akala na papa kedai. Kadion bo bakal mi apa deh. Kasih kapulih eh. Oh, ya saya akala na. Ya. Hai papa kedai kapulih. Hai po, alhamdulillah kapulih. Piole. Bagah tak pulih eh. Baru lumi aku deh lagi bak empu. Alhamdulillah kapulih cik. Baru kali sejak berdoto. Baru pakon tu pukul-pukul. Orang belum kok mengadi sambut lewakannya. Mapa ni aku pukul-pukul po. Sadar hane baru. Apa sakit ule. Alih api ada cik pelumi-lumi idrau ke awaknya. Aku. Mapa ni aku pelumi-lumi idrau. Oh sakit dan baru hai. Mapa sakit sebutoji ya? Lambung lo nanya kailan selagian. Wak kapio le bedonginan. Hana pule dah kamu mujak kenan. Miak kalon gas. Oh menagas pegah balen bah. Oh jut. Ya po. Ya. Cibanjal, jam jurinya malamnya. Oh Jud, kapal dah ah. Lebih pah nak rehan lom jal. Oh Jud, tak pekat rehan. Dapat kau mak bisa ngau. Padahal tengah mubah kau ubah sayang caranya. Om ke ubah ke doro. Samprinyo kapan si gotu ya haji yo. Oh, padu roti kat di tapot no. Yang ke? Cepat rehan lambat campur ye. Han, Han. Oh, tuan punai hoi. Jam juri malam Han. Oh, jak mujud. Mehoi ak mujulah dengan rumah de malam wak dia abut. Nyan. Alah, kibana. Oh, dah jak tilan lanjut. Perhewa anak lon but. Jut naik. Jut. Oh, jocit. Oh kabere, kamu apa yang malam oh? Oh, jut.